TV Marijipata. The 2021 Africa Cup of Nations kicks off this week. Senegal versus Zimbabwe. Morocco versus Ghana. Algeria versus Sierra Leone. Nigeria versus Egypt. Catch all 52 matches live and in HD on Star Times. Star Times, the home of the 2021 Africa Cup of Nations. Yeah, hey, but AFCON inana. Agori kununu jakiti na atua Enasirie tata tenolong. Kingira na abodogoya na ore na isiligi na jage ni toduango lake ni toduanka elong. Ashu weekend yake na lolonga na egrama na ate kuiria mtandao. Kiata enkoropil Enasirie. I'm telling you. Yeah, now gira na mheshimiwa Julius Kuyioni tiatwa ingitesheni. Egira na lutwa itayolo yoke tidinye enkesha olorikale Senate tiatwa Narok County tiatwa erishata nimiado. Negore namu mejungo yolota edenye ayuna na erishata enkanyit aitomo ninye mewa yok nabo kingira abodoya. Karibu sana mheshimiwa. Asholeng. Yola jore na agebe loltongani ago debate jenga inalo ni beleganya na nedoya. Kesibole. Nideru ajokeji nikideru automatically aure kijoye Julius Kuyioni nideru ni ajengo automatically awo inyita kajo maiti watejo ashe ajage mheshimiwa kesiba ore namugayo la kijoye asha yes agesibuake na matejo ye mheshimiwa atonyoraye karibu sana asholeng atishipe sinano atabawu enchipai TV na kesiba more nyenchipai niara kadolo shi enchipai TV najua dinye keshipa ke ltung'anak so kitabaya kweli kedede aje enchipai TV najo asholeng kitabautua ena Kenya kiponu na imagina na ba kutiara matare na ashe siti na rani kitejo mheshimiwa omom sapuk amo melelek nemepoki tung'ani shori egwe enkai yake ashole nanda na kamera rorokire masai ntomono kitumoki na ashomdukoya ai asholeng airoroki iyo ltung'ani pookin gira atumito yiok tena rishata ning'orita yiok tiatua enchipai TV nanoloji Julius Kuyioni agira aing'oru olorika le Senate te county Narok namaarikino embaye nabo atajewuo anyor olaitoriani Yesu Kristo ayiolo ajo ore ina baye na me pookin oodamu kake kadamu nanu oleng neeku atishipa oleng olashe lai Eric kintomono tena Kenya yiolo ajo enking'asia oleng amu agira naaji adamu paalotu Narok boys naja alotu yie dom prefect neeku ijo kagira adamu Kilimanjaro neeku ijo kigira ashuk na napa maisha Narokai kaka ashe oleng na kitaikuto duake na sidai enkop kinoto tadoi enchan ngolong'i are nikincho Enkai enashe amu eushi olamei sapuk oleng nenyamalu iltung'anak kake etareto yiok Enkai isidain imba ore taata pinepu lewa naijo kitulia lukuny amu etoshi ore kinosaki orpayian lomon negira awoja endukuya oleng nikijo neeku taa lel nidol ake ajo metii endukuya ene edorro nkishu kake tisidan ashole karibu oleng na sidai oleng kinotoyie Enkai enashe na kinotitoyie ajo sinanu na kake ore ne bae sapuk oleng nikitiye nemweji tata tenolo yes na enda naaduara ekesipa ore ng'orina sidai naaji tenkaraki ayiolo ajo baiki na tinikijo Julius Kuyioni na baiki na kuteke irmaasai lemikiyiolo kesipa ajo sinanu bila aiteru kake baiki thiyo pokota tiake irmaasani lemeyiolo Julius etii ake aitobiraki kesipa tiapolo tiapa ng'ambo nena olong'i ore tata nikijo saa ingine endaarna oleng mayiolo tenaa keninye igira aitumia te siasa enaarna naji enkoropil yes ijo kibelekenya apa aaku tinijo enkoropil automatically na Julius Kuyioni kesipa oleng kindim nincho yiok enkiti brief background ena enkoropil ashe oleng ore enaarna naji enkoropil kesipa ana enitolimo aishooki enaarna aipotie enkipindi apa naasita te radio amu atijing'a radio larin oobaya oudo nikinteru apa keji apa nosim nikindorro nikiponu apuo radio ma ore kitii taadii ake ina rishata niteru apa enaiba neeku ore apa nanu paatum enkiti rishata tentumo staff peejing'ai ina omon mamus nadumunye omon naiteruni ajo pastor mpaka neji apa programs manager
maing'uraki ele tung'ani program e injili. Neeku ore apa ena program naa keji enkorropil amu kitoropil apa iltauja looltung'anak, kitoropil ore lootigila te tauja neshuku, neeku ore tedekenya nidumunye nitum enkiti ropil igira aiperipera tendapash nenang'aa kulie irmirangetini. So neeku program nabo apa natisidana neilep oleng. Neeku ore teneipoti ajo Julius ole Kuyioni nelotu enkarna enkorropil. Neeku kesipa oleng ore ina arna enkorropil naa program apa naasita tiatua radio. Yes. Ore tekununo nejia kelotu naa enkorropil ometaa karibu ketejo aaku almost a brand. Kesipa. Mayiolo naa igira aitumia te siasa anaa itung'uayie apa. Ore taata nagira aikum, ore ena arna enkorropil amu ore apa lengo enye osaai naa enelikioroto oolomon supati lenkitoria Enkai. Neeku mayieu oshi nayau enkorropil atua siasa. Pee ore oltung'ani otamayianaki amu etii oltung'ani omayiana namaagira agelu namaiba. Kanyorr oleng. Kajoki oshi oltung'ani ore ina apa nitang'amua nikitareto mbung'a ntobiraki naa tukurraki. Amu ore ina naa teshumata alaki. Kake ore ena nikigira aing'oru naa enenakop nikiramatie iltung'anak hoo naa kelaki iyiok kulie teshumata naa tininyal naa tenakop ake kilaki. Neeku mayieu oshi naitumia oleng tesiai esiasa. Meteleku oltung'ani otadamu openy meisisi Enkai. Kake mayieu naing'irtitu oleng pee ore enapa nitodua teine. Kake ore taata enkorropil naagira airejistara brand ai. Neeku ore program akeyie naas nanu naa keji ake enkorropil. Ata ninye tooredioi nashomo kalo ake ai radio nepuku enkorropil ata metii. Naisho sii Enkai enashe amu ore eimu enkorropil kaata sinanu lasirak loolomon laa egira alikio saai lororei tina platform. Aisho apa Enkai empiris amu mara sidai alang inkulikae alikioro muj kake aisho Enkai empiris. Ore paisho Enkai empiris kailepunye ake nang'uiki likae tung'ani meendelea. Kara nanu apostol anaaye. Yes. Ore taa kigira aikunaa nejia, ayiolo ajo ore tiatua ilarin oudo nitotona te media. Kesipa. Ajo sinanu naa piilo aitereu. Yes. Kutoka akeyie naa piindip school apa te multimedia. Yes, true. I understand ajo ina sukuul apa isumare. Nilotu naa media. Yes. Kutoka akeyie kajo Mayian pookin Nosim. Yes. Probably baiki akeyie niimayie nana pookin. Kesipa. I don't know. Tanaa iyata naaji of course kayiolo ajo keeta irmaasai. Yes. Keeta irmaasai naajo baiki entoki najo eigusa ole Kuyioni enkishui ai tenkoitoi naje. Yes. Lolo larin oudo apa litii media. Kake olaing'urani naa ilo lenchipai TV. Yes. Ashu olaing'urani loing'orita iyiok tenolong. Kake amaa iyie ira enkorrok ino. Indim nijo iyata mbaa ware, uni, ong'uan ajo sinanu naa nining' ajo ore ina mission apa nitii iyie media larin oudo because impang'ua naa. Kesipa. Na ikiponu ayiolou ajo nyoo piimpang'ua naa kaji eloito. Kake amaa kulo arin oudo tenkorrokino indim nichakeno naaji ajo kaning' ajo ata tenaa aipot olaitoriani. Kesipa. Yes. Aitabayie ena naiseyie enkishui oltung'anak tena oitoi o tenkoitoi naje. Kesipa. Ashe oleng. Ore enedukuya naa kaning'ito toltau lai anaa enitejo amu ore naa kuna naa noltau. Kaning'ito ajo ore apa enaipotoki olaitoriani naa ataasa. Ebaiki neitu aisho amu kara tung'ani. Kake ore enedukuya aiteng'ena olosho lang eisul ilairukok ajoki kiruki Enkai kake keesishoi. Amu ore apa naa iyata ake Biblia ajo kelotu Yesu taisere niosh esuti naiborr ashe ninye amu etapala lalashera kumok esuti naiborr. Neeku kaidim atejo aiachieva teine. Kaja suti naiborr oshi taata nidol iyie. Etaa kuti amu ekiruk Enkai kake nikiasisho. Neeku ore entoki edukuya aibelekenya olairukoni otii enkop ormaasai metayiolo ajo ore kirreshu Yesu naa enetipat enkiteng'. Ore kirreshu Yesu enetipat enkulupuoni tenikimbung'. Neeku ayawua apa ororei lenkai aibalakinye naitataaniki iltauja lenche metonyorrai aajo kidimayu pee kiruk Enkai neton kipok tenakop. Ore sii eniare entoki namaarikino aiteng'ena iltung'anak lenkai eimu ilomon supati lenkai njere meetai oltung'ani otoiwuoki pee ebik ninye aaku olaisinani. Keya ninepu orpayian obikito te kanisa lemitayu ematua nemitayu eretoto naa kejo kara nanu olaisinani lenkai. In fact metii Biblia ewueji nejo olaisinani lenkai. Ore lo Abraham irkarsisi lenking'asia. Ore lo Solomon lo Ayubu
irkarsisi amu nenkai ntokitin pookin neeku ore sii ina kagira aton ayiolo ajo etayiolo oltung'ani oiruka Enkai etayiolo oltung'ani pookin apa inining'o ina kipindi ajo njere meeta olaishinani lenkai ore Enkai kintayu entoki naji the power of choice the power of mind ishoki yiok indamunot ore entoki euni nashipakino ai-influencer ake aitasuro irbarnot kumok kutitik metijing'a ele aini le media ore iltung'anak kumok oleng ata ninye ketii lotii mpaka enchipai tene laa kaajoki oshi ore atii high school naa kintukuja so atishipa amu aitukuja oltung'ani enari niji taata tenaipoti kayiolo ake ajo etii oltung'ani laa kejo ore paatii ena oitoi neelaalashe kake ashe naa tenkai amu eton aishu paitoki aas kulie supati amu ore paishu nanu high school yes naa ore peeduo abulu naa kaning apa nanu anaa kaning duo enaa kaidim kuna kutitik siaitin kidogo yes kake neng'as aaku itum oltung'ani mentorship kesipa ore naa challenge sapuk high school miata oltung'ani lisujaa kesipa ajoki eton nanu apa ayiolou ajo kaji eesieki alo nanu aas biashara kesipa kisome biashara maata oltung'ani laikaja kesipa meeta lintoduaya aikilikuani oshoro le Kuyioni kaji isumareki ena kisuma naa ajo sinanu pilo aitereu so I really agree with you ajo lasima ake peetai iltung'anak loonotito inspiration ebaiki nitum oshi nkikilikuanat kumok ajo kesipa kaji oleng kaji amaata nai ena siai e journalism kaji alo I'm sure itusujayie iltung'anak kumok aretoo ore ninye sai pole nemeyie airokie ore sai kitoni tene kila entam naa katii sukuuluni kumok kuna mentorship programs ata ninye enda wiki nalotu naa katii ore kule naa ore piijo ing'or atii apa Egerton University ashomo kuna universities muj nashomo sii nena high schools neeku ore ina kesipa ate kinkilikuan oltung'ani amu ore entoki sapuk nagira aironya irbarnot lang lack of information ibulu yie torkijiji loonkareta nilau emiyiolo ninye okay iyieu kwa mfano niaku mtangazaji le TV kaja atumie Eric ore Eric Nairobi ake etumieki so nejo kaji etumieki esimu nejo kayiolo olalashe lenye obo nikiwoshoki esimu niutaa neeku ore tesipata matonyok ayie alikae tung'ani pookin otii enchipai tinikincho Enkai enkiti wang'an tang'arie ilo tung'ani likitaaniki maishoo iltung'anak lang information ashe oleng neeku at least kiyiolo taata ajo kiata mbaa karibu akeyie are uni nikiyiolo ajo ore ng'ole tololarin oudo ajo sinanu pilo aitereu litijing'a media kesipa nindim nijo I am proud kesipa oleng kang'ida kesipa ajo aitabayie ena wena kesipa nelotu naaduo ena big announcement yes kaji itabaikia mpaka nining ajo iyieu nintoki ajing ele aini le siasa and why kesipa nyoo lonyor Enkai amu ejo iltung'anak kumok itumoyie yiok torpurkel kesipa oleng ore kintumurrakita kesipa enoto nolosho enkoitoi yes liloyie mekure atii enapa radio kesipa oleng amshua kigira taata iltung'anak kumok aimiss kesipa oleng kaoshoki ninye esimu ajo kimiss neeku likae iltung'ani lojo oinoto kosa kesipa amaasa ituma ayia kesipa maa olalashe lai Eric etii embaye nabo kepuo iltung'anak kumok sokoni neetai oltung'ani oyok neton omemuto nemeeta tadii enaasita egira ake airinaki aokoo nchaini nitoki adol likae payian ninosie lomon kidim ainosie iltung'anak 100 lomon tesokoni neetai oltung'ani oyeku nees ena nayawua nening ajo idipa nipang' alo adolu nkishu toning'o taa ore Yesu openy larin aje etijing'a ministry totona Yesu larin 33 tenkop kake ore kulo 30 years meeta enataasa neesi olarin okuni neidip enaduo siai enye amu etayiolo ajo ore ena naayawua neena meeta entoki torrono tenkop olalashe lai anaa teniton tesiai oritaya naa kayieu ake nai-challenge oltung'ani laagira ainining ore oshi retirement naa kegirai aarum ajoki ole shomo taa iyie oltung'ani Lenkai mekure kiishutua entoki niata kimbibiayie etaa shomo amu mekure iyata tipat ene neeku ore nanu naa ore enedukuya naa ore doi radio naa esiai oltung'ani naa ore pooki kiting'oto olari naa kipoti yiok aajoki ntaituo taata faida itonyua oleng
iropiyiani ninye edolita olopeny tenanu moola likioroni tadamu ajo ore paalo inewueji kashomo anaa olasirani loolomon yes taarifa paisum neton ake kanyor taarifa imagine ata saai keya ake nainepu koon agira aisum taarifa reuta gari keya natii shoo nainepu koon agira aisum taarifa kake ore paatupukuo te redio naa kaagira apake enabaye atumito tenkata naado iyiolo yie ajo kitaasishote te Narok Boys ore piipuku terikore ebaiki nemeyiolo iltung'anak headboy lang apele te Narok High ore piipukuku nindarasaki kiyiok erikore niyiolo apa changamoto natii nikimbung apa ina rikore nikintobiraa ebaiki naa ore oltung'ani obo laaelewa naa Archbishop Jackson Ole Sapit amu ayiolo atii arenkini ayoni te conferences kitii Kericho Diocese ore dii talent ai naa ketii iltung'anak ootesheta meyieu akata naikosa conference e youth paatumoki ashomo aisuma taarifa ore tiatua ine naata apake ena yieuna erikore kake naajoki oshi papai ero meeta entoki niking'ataa ntirring'ayu amu kelotu enkata ore 2014 alarin kajo kunia toong'uan tiatua media naajoki nalo naipotu entumo tiang najoki iltung'anak kayieu nadumunye aing'oru olorika le bunge le Narok North 2013 no 2014 peishunye ake siasa nadumunye 2014 nikiwosh orkiu likitoosho orpayiani noorkiu orish nikiwosh orkiu namirr ilewa kake naamirita entoki nabaki atiaki toning'o yiok amu orote naa ore ena duata mee nejo oltasat obo laa papai oji James Ole Kuyioni nejo ero maisho tara motonyik eto olayioni botor kake maisho nyoo amu motonyi naapa confirmation ajo atai kemwa ninje naapa ore pikijo tara motonyi tayiolo ajo kinchooki naajoki maisho kaitunye nkishu paa kaijoki papai lino naajoki shomo kulikae arin imiet maibirribirra nadol paashukunye nashuko etu taadii apa puku te redio katii ake redio neekalo ake ntumoritin nashukunye naamirr iltasati naasi naitirring'a nawosh lelo kulikae arin aja imiet nashuk olapa kiu ake lopayiani otu dii amu etabawua enapa rishata nikijing orkiu naajokini paamaa oyie kaataa kijo netoning'o yiok enapa olong namirr ilewa neeku ore entoki naaturrumo number 1 kiwomonoki oshi erikore olosho ikiwomonoki naa kayiolo ajo keomonoki kanisa pookin keeta kanisa iloola ore kiwomonoki ena baye olosho eji ore entoki nabo sapuk oleng naa kinoto yiok enkirukoto nikiwomonoki ake nikidol ajo ore erikore naa ene sheitani entoki naji wrong school of thought kitodua apa yiok kanisa ajo ore erikore naa enenkop nerikino yiok ajo ore orbaribara likiim tanai sidai naa ninye eim olairukoni nemeetai namba plate oltung'ani otajiwua olitu nerikino yiok ajo ore peetumi sukuul sidai nepok ilo osho likitii nibelekenya maisha ang nerikino yiok ajo ore policies enkulupuoni tenemiri ata mitajiwua saiyie nebaiki netumi riyia enkop kake ama naaji etimira likimanita pookin ijo indurrie toorng'ej apa nikiomon oshi kiata apa entim nikiwomonoki erikore ore enkolong nabo kitii enkomono nejoki yiok olaitoriani embaye nabo njere peedumunye kanisa eroruata neliki oshi osinga lenkai oji Apostle Kimani te Nakuru the 7 mountains ildonyo oopishana laa ore peeya kanisa neitorisho naa ore obo naa ele likitii le media yes ore ake peetum kanisa media nemirisho ore embaye yare amu era opishana namalimu pookin tenibung Kenya siasa te kanisa erikore siasa nikintorisho amu ore piijo aing'or embuku orkerembe lenkai ore 3/4 naa orkingi oji Daudi otisira moo senetai neme orgavanai neme MCA a king niyiolo toorkingi ajo meetai democracy ninye orkingi nimikilikuani he is the wise of the wisest so niger Biblia naa orkingi kaidia imai naa yie apa naigero Biblia oilo kingi oji Daudi nemetii taata kaidia ime Enkai oondung'et arashe 29 orkereri liare nejo olomoni lenkai nejo tenitorisho supati neishurr olorere naa tenitorisho laruok nidae nishira enkop kebaa enkishirata tina kata natii amu
Tenitu kitum olarikoni oure Enkai nemeure iltung'anak. Midimayu peeku miata yie Enkai toltau lino neminjali erikore. Etejo apa ilo Bishop Arteye temurua naji Olopito. Nejo ore enyamali sapuk nikigira aimaki tolosho lormaasai, ore ilarikok lang tesipata netalama Enkai. Pookata dii ake idol te kanisa naa saai etabaua campaign. Pookata dii ake idol te kanisa naa saa hizi eyiolo ajo inewueji iturrurrokinoi. Ore ake piidipi, iyiolo yie ataliki aata toonkwapi ang. Midol akata te kanisa. Amaa dii amu kanisa iyiok iltung'anak kumok. Amaa dii amu iyiok oyiolo Enkai. Naa kejo Biblia, kewosh iltung'anak enkukuo negelu Enkai olarikoni. Paamaa dii enai ang nikigira yiok aaserem etii siasa ometii. Enai ang nikiruko, damu yie kitii high school kipuo apukoo tenapa square. Kiomon Enkai naa orkiti mushele le high school enkiti gali nabanji nikipukoo tenkaraki ina kitoria. Amaa dii inaai. Kore dii inaai naa ninye naishooyo enkitoria. Kore dii inaai Biblia natejo tenikirukuruku ninyanya neepir enkop. Kai dii neepir enkop oltung'ani lenkai. Ore saai tenilotu Narok, ore neepir enkop naa nena noo Mara. Ore neepir enkop naa ina budget ina county. Ore neepir enkop naa piishori iltung'anak sukuul sidai. Paamaa doi inaai olairukoni. Kore doi inaai. Kore dii enaai natejo tolchamba le Eden tenkiterunoto nejo aishoo enkitoria naishoo engolon. Kanyoo doi oshi eji enkitoria? That's a simple question. Kanyoo doi oshi eji enkitoria? Yes. That brings us entoki nikijo current situation. Yes. Ajo kai naake nkunakino. Yes. Ashu kaji ingira how are you intending? Yes. To address amu eng'as taaku ore ena political era nikitii yes netaa infiltrated yani yes ichafuaki yes ichafuaki taa yes metaa meotiki ilairukok pee saa ingine eduaya endaa yes tenkaraki eeta baare Are. Ore enedukuya etang'asa aaku ibale ajo kisordo yes kisordo kiasi yes ena siai nikijo na ajo sinanu na siasa ena siai ya siasa ajo sinanu because I don't know matter we naisoma nanu te Biblia naji siasa na ore taata nemegirai ayado leadership megirai ayado politics yes na ine ng'weji egira ayau problem taata yes na ine ng'weji egira ilairukok labda ifeel ajo in terms of leadership yes but in terms of politics iko shida yes iko shida nebuchafuke ne yes ena oitoi yes erikore naji siasa kake ore enda siai erikore Enkai iko sawa yes nabo taa ichafuke eniare mikinkilikuanare peemaik kajo piintushul amu enyaanya yes eniare kiata sinkan yes laijo Julius ole Kuyioni yes ajo sinanu na yes or even yes reverends archbishops yes ajo sinanu pilo aiteru apostles yes lotijing'a elaini lijito lena rikore esiasa matejo nejia but where are they today etu itoki apuo aendelesha napa koropil yes etu itoki apuo aendelesha olapa perere eshomo ainepu olapa sordo unfortunately etu iruhusu enapa kiti song'oun enye mituku ole sordo na nituku ninche tosordo neje ninche nituku tosordo ma keetai erikore neetai siasa na nataa naji politics ore peyie eishoru Israeli nisiraki Enkai nejoki ncho yiok orkingi likidolita toonkonyek neishori kake ore enkata nabo nerikoo Solomon neng'amu ilayiok lenyenak neoro olosho le Israel katitin are eetai Israel eshumata Northern Kingdom neetai enapa naji Juda na ore entoki nayau enyamali olalashe lai naa entoki naji interest emaate yeuna kayieu ake naa nanu ole Kuyioni oshet impulooti sapukin namayieu nadol olayiolo le Muntet oitoki ailepu naa kayieu ake naa orgilata lang igeri namayieu orgilata oing'ua oleng'ani ojo oitoki abulu kayieu ake naa olosho lang ake ejing enkitoria nenya ena keki natii shumata namaijalie kulikae ore ai baye olalashe lai looloyiok ootoni tene kayamini nanu entoki naji orkitamanyunoto loltung'ani kiata doi iltung'anak lenkai ore kanisa naing'ua nanu Anglican kiata reverends oikena yiok otii enkitoria saai kiata dii te Africa presidents iyiolo yie laa reverends
toningo ore entoki nayamini ore enkadori enchata empendera naa kitegemea empikata natipikaki enkop. Atajiura larin 23 oshomo. Naa ore entoki nabo naishoo oshi enjeunoto naa paajing enkitoria Enkai. Maata entoki naarishe enkitoria Enkai. Roman 7 tenisuma aiteru 13 nejo kainyoo naidim atorishe iyiok enyorrata olaitoriani. Osinka Enkai teneetai enkitanyanyuko naatabatate naa lapake otejo Biblia enkiye enkiminata apake. Amu ore Yesu laatijing'a atua maata entoki naidim aisurprise tenkishui ai. Olalashe lai etaa kuti entoki surprise. Ataasishe enkiti mee sapuk. Anoto sii dii mpisai. Aimiimayie sii dii nkuti siaitin sapukin inkaik. Osinka Enkai ashomo oshi atorikoyie ntumoritin orais neme nabo nemare. Nanu ele. Na ore ropiyiani naalaki tenkolong naa nenking'asia. Anoto sii enkanyit te State House eimu oloyanyiti Uhuru Kenyatta. Ore peelotu oshi oltasat oji Olowuasa Kenya naa ore tenkanyit enkitoo ele osho baiki nimiyiololo oshi ina naa kaajokini shomo taboitare ilo tasat nairorie Kimaasai nikiboita. Eji nanu ore entoki nabo nayiolo ore amu kayiolo alaipoto nemeibelekenya aikata. Mikigira aisikaki siasa amu egira aisinak. Osinka Lenkai migira aisinak ata enkiti. Amu ore iltung'anak kumok naa kejo ekigira aapuo peekipok. Kitopua apa yiok. Kitopua amu ekira nkera orkingi. Nejo olomoni Lenkai sisi ni zaidi ya washindi. Neeku ore ena enkop meeta naikunakino yiok losorda amu meeta enkang nemeeta choo. Kake etii nkang'itie naapiki nkikaulok. Paama ilo sorda emejing'u ang. Manage olchafu lino. Neeku tanaa keeta olchafu le siasa naa kaimanage. Kaji iko tanaimanage? Ore number 1, ore pooki Kenya najoki olaitoriani torripo orngejep lai peemapong'ori. Ore eniare naa ore ina natii atua nejo Biblia ninye napuku. Ore lapa omon lalikintei tenkorropil ninche lelo opuku amu melimu oltung'ani entoki nemeeta. You believe therefore you confess. Neeku maajing. Ore sii ai Osinka Lenkai ng'ura sii ena studio. Kejaa ena studio? Emesafi? Oishomo ayau oltung'ani oelare modiok tenewueji toton. Kai iko peemejing imodiok? Ore erikore nemechafu. Ore entoki chafu iltung'anak chafui egirai aayau aiteleki. Amu ore number 1 olotupurishe neji oloing'oni. Kai iko peemechafuka? Olaisimani neji oloing'oni. Amu lelo tung'anak kiata tenkop ang. Ore sai piilo mayiolo emurua inyi. Kake ebaiki naa ore piilo murua kumok, baiki naa ore apa peemegolu apai lino nikiarakini enkiti karkar negama olchamba linyi naa ore lelo tung'anak neeta ninche ekai nkalusuni naa keji oloing'oni. Ninche taata egirai aadumu ajo ele orbungei oisul, ele toorgavanai oisul, ele osenetai oisul. Ore ele tung'ani Ken Kishomi lemikibolu esheita nemikibolu nyamal naa ninye eji oloing'oni. Ore nanu kibol enkang ai. Ore kunda olong'i naa keetai apa manyat. Naa atajeuo naa keya najo alotu etii irmuran enda kona aashet irpapit. Netii irpayiani lolamal otii enda kona nanu erreshito. Najo alotu lelo lamerani oidimu esumash nelotu ninye nirura tine wueji nitoti. Kagira ajo maing'oru orgoiriamakino nkaik pookin. Maing'oru oltung'ani oure Enkai amu ore Enkai naa enyorrata. Jicho pevu. Oltung'ani loji Jicho pevu. Yes. Laa kayiolo ajo ebaiki nikimenta siye te media. Yes. Naimenta irkulikae tung'anak. Kesipa. Mohamed Ali. Yes. Mohamed Ali neeta apa enkong'u e county. Yes, very true. Right? Naijo enapa naata Julius. Yes. Naa ole Kuyioni te radio. Kesipa. Ebaiki netii otakata ninye iltung'anak letu eng'as ayiolou ajo kikompromisaki apa enkong'u e county. Yes. Ana ke structures ajo sinanu naa onkampunini amu yes, very true. Ajo sinanu bila idereu. Kake enduata naa apa naata ole Kuyioni Julius. Kesipa. Tenkaraki peerrumoo kuna baa olosho. Yes. Ajo sinanu bila idereu. Kesipa. Nikitoki naa adol ng'ole Mohamed Ali. Yes. Apa sininye Jicho pevu. Yes. I don't know, mayiolo ajo kaji egira Julius alo aikunaki naa amu ore ake ninye nikiyiolo. Yes. Lomon likiata tanakata. Netu kiduaya Mohamed Ali tenapa kipototo najurru ntokitin nichambua ntokitin etu kidol eshomo asujana na baa peelo bunge etu kiduaya Jicho pevu enyakaki apuo abolu ntokitin naa nemegira aitobiru olosho naagira ajo sinanu naa bila idereu. So I don't know ama Julius temetabaiki okutuk tenikincho Enkai ele orika
mikitum ake compromise. Ore enedukuya eeta apa Enkong'u county na isidai enkilikuanwa for clarity peetumoki atayiolo oltung'ani. Ore radio etiu ake anaa TV. Naa ore radio naa keetai irkituak egira yiok iltung'anak loonkaik. Na itumia idea neyaki your immediate boss nijoki kayieu naas Enkong'u county. Nikijoki shomo gere entoki naji profile ena program. Nalo aiger ajo ore Enkong'u county ore te Kingereza naa county titbit paatum alimu mbaa naagira affect ele tung'ani nabo o nabo. Naiger apa naa ore apa my boss naa Nashipa Enole Leshinga. Ninye apa head radio. Ore teshumata Nashipa ore peeku aigero nayaki ninye programs manager oltung'ani oji Vincent Atea otii taata Citizen Radio. Ore ninye Vincent Atea neyiolo ninye amu ketaa ketii ninye lekuopuo abaiki irkituak. Naas ena program te Radio Maa, te Royal Media. Naas ina program, ore peekindurru apuonu Mayian, naa ore empalai ai appointment, amu kigero ninye PO Box 76 Kilgoris, naa kigero paas entoki naji news o county titbit, nena tokitin pokira, nalotu naas toltau lai pookin. Kake tadamuta ajo katii abori head of radio, natii abori programs manager. Ore paas ena program etii enkolong nabo nataasa. Ore paas nenyorru ninche wananchi oleng kulikae, negoro kulikae oleng. Amu maisha ina. Ore pee egoro naipot mee ninye programs manager, naipot ormanejai lenkampuni, naipot le Media Max. Ore aipot ormanejai lenkampuni naoshokini esimu enkopis orministai le internal security by then olemeishu Mheshimiwa Lenkaiseri. Ore peeni lapa Muthaiga 5 keyiolo lelo bungei pookin ajo nanu ogira aoroki enirra te sel amu ishooki apa yiok maitobiraki enirra. Ore pee ekenyu naipoti enkopis orministai. Najing eeta Olenkaiseri enchati naibor otai nanyoki. Neng'ish enchati naajoki era naayioni. Kaidong toyio. Najoki papai kenyooki ndong. Amu aing'asie amu aipot orministai. Naajoki iyio shomo aas program nairriki iltung'anak. Najoki papai ore duo tenanu nemirriki iltung'anak. Kaata ake natolimu. Naajoki era naayioni nyoo nikiu. Najoki oseuria naayie. Naajo paakalo seuria lomoda. Najoki memoda amu olopolos orkiteng namajo sii kemoda. Pookin apa ootopolosaka orkiteng. Nitashe naing'orr. Naajoki totona tene. Naajoki ore eninko todua amu meekure apa eeta oltung'ani omitu oltung'ani iro sipata naayie. Kitii enkop eng'iro oing'oni. Yiolo ajo nyoo nataase? Kumbe olemeishu lentim amu tooshoki esimu ajoki tasaru naayioni peemiari. Nanu ele. Nikitoni tenkopis Olenkaiseri naisho lopisaani apa laishoo noolong laatareto paaton esidai peemanyamalu. Nikidumunye naipotori omaape enkopis enkang e Kakuyia te Motonyi, Kang'ole Ntimama. Ore kipoito naoshokini esimu kiboito bishop oje naajokini ketii enkishui ino batisho enai. Ore paajoni ketii enkishui ino batisho naajokini paalo aijiandaa amu ketii enteke naipang'ie kewarie paalo South Carolina naang'amu orpayian oji Ole Koisabala ebaiki negira asuj enchipai. Kagira apa alo anaa refugee otii hatarini te Kenya. Nabaya naajoki Ole Ntimama enkerai nalotu esha amu nija apa ajo. Kamaa kaja doi inkera niata? Najoki eton maata apaelong ayamishe. Naajoki ore amu kitii enkop ena duake natii Olenkaiseri nemeekure eeta oltung'ani ong'orr iltung'anak oiro sipat. Shomo ntirring'ayu enkerai ai, shomo tubulu, ore peeponu nkolong'i nija taa atiaka. Ore peeponu nkolong'i nedumunye aing'oru ena rikore piitumoki atoriko iltung'anak meeta oltung'ani likimitu. So ore inoolong naipot Atea orkitok le programs naajoki ore ena program aipoto orkituak Atea tiipotoki menanu. Aipoto orkituak etejoki tapala nyoo? Nejokini Nash paitanap
paitashi ina program with immediate effect. Ore entoki nabo nemeyiolo irmaasai, meeta Ole Kuyioni ready enye. Kaigero peetum inkera ainei enkurma noolong. Nadol esipata anaa enatodua tororei lenkai naibalie maata enkuretisho naa imieki rarao paa kaang'olaas aikilikuan ole ntimama paidipin naajoki ero itii aji etaana oltau najoki torgoo naajoki naanjirre tolak ero mee torgoo naajoki tenkoriong ore ake olarrabal pookin lincho silig neekiare najoki kainyoo naajoki ore peeng'oruni ateremet ore piipan inkaik aikonji ata tenaa embaye ntapaasha adake keon kake ore piikwet siadi neeking'ori naa tiaji tinaalo neeku tino oshi itashe enkong'u e county naa kaitasheyioki officially aajoki tapala iendelea o taarifa neeku nejia apa ikunari. Yes. Neeku eitu i-compromise Ole Kuyioni. Eitu i-compromise. Ore peelotu alo naa enda part B ina swali njere ama inoto erikore ntoki alimu sipat e kulo tung'anak aliki entoki nabo. Ore saai kitoni tene ore oltoilo loormaasai naa obake. Kanisa ake saai naretito. Ninye ake naishorita olaini odede. Tenikonji naaji kanisa nedumunye neyiolou esipata amu ninche ooserem Enkai ninche oosuta naake tenelotu olameyu ninche oishiraki Enkai tenelotu olarrabal nishiraki Enkai. Ore baiki ene tanatum ena rikore Senate naa kaimaki mbaa naipirta iltung'anak laarikito. Amu ore entoki ebaiki nikigira ajo kenyoo dii temena tolotii. Ore entoki nabo itu aikata aning' nanu egirai aitebol mbaa naipirta kaunti e Narok. And he happens to be your immediate boss. Yes. Aigero Mheshimiwa Ledama naa aigero neeku orboss sidai oleng. Yiolo ajo isuuji teninor oltung'ani. Eitu akata inyal esiai ai naitotio omaidipa mpaka naa naliki ajoki etaa kaikaja etaa kalo. Nitu aelong iyok oolikino Oledama ata enkolong nabo. Nitu kiolikino saai. Keya ninye lidol likae omorisho oleng nemeyiolo ninye aitoki. Neeku ore saa hizi itu dii akata iteboli aitoki naipirta kaunti e Narok amu ore esiai osenetai nerauni oversight piilo adol ajo ore mbilioni 10 naitayioki tenkaraki irmaasai otii kaunti e Narok netabaikitia. Itu aelong aning' nanu mayiolo tenaa itoning'oyie. Ore mbili naning'ito naa nekwe national. Neeku ore enedukuya kiata entoki naji oversight naa peyie kesipa idol te national kake nidol na kaing'adi likiterewa mee kulo tung'anak liabori. Amu kajo tanaaji ore kigira ng'abu enkikombe enkare nikiponu naa kidipa ina introduction. Yes. Amu kidipa naa atayiolo ajo kaing'ae Ole Kuyioni. Yes. Ajo sinanu piilo aitereu ntokitin apa niasita. Nitalaikine ataasa ajo sinanu nikiyioloyieki apa. Yes. Italaikine tenkaraki ena wena. Pekitumoki naa aponu atayiolo ajo kainyoo ena nikimpoto. Yes. Kainyoo ena nikintanyamala ongonaja. Lorika najo sinanu. And then why Senate? Amu kikumok lorika ng'ole. Kesipa. 2017. Yes. Ejo ing'oru lorika le bunge Yes. Yes. Inyaka ibelekeny 20 ajo sinanu na 2021 kipoito 2022 ajo mekure lorika le bunge. Yes. Why this seat? Ajo sinanu anyo pa ore pe lorika ajo sinanu bila ideru. Ilo tunaliki yo ajo kakwa gaps itodolie. Yes. Tena passion ino. Yes. Tena toki nikigira aitanyamal lorika najo sinanu na lenyo. Yes. Le Senate. Kesipa. Kiajiyo kanyo na nyamal te Senate na kaji nko bila ikonakino tindilajo sinanu bila ideru aitatua ina na. Kesipa. Neeku ruhusu yo matomabo enkikombe eng'are tondakika yobo kigira alaki sile natii ene pee kitumoki atishukunye naa atayiolo ajo kanyo naitanyamala ka passion ena naturrumoyie Julius metung'uai radio metung'uai enkorropil metung'uai nena baa pookin pee kiponu naa ajing' olorika le Senate naa kainyoo pa olorika le Senate pee melikae orika ake ajo sinanu naa piilo aitereu milamari amu kishukunye tiatua erishata nemiado. Egwera wesheta orena na Enchipai TV. Nena Enchipai TV natabawa oltireni lino
tuo adna oltoilo lino pekintalio nikintayolo biasharani inonok pookin naba na niasita biasharani oldukai linyi masaa napaasha nimiritata kelikiori pooki tiatua emisa Enchipai TV namba yesimu ormosori napshana nabo ile naudo. Enchipai TV, Chipata. The 2021 Africa Cup of Nations kicks off this week. Senegal versus Zimbabwe. Morocco versus Ghana. Algeria versus Sierra Leone. Nigeria versus Egypt. Catch all 52 matches live and in HD on Star Times. Star Times, the home of the 2021 Africa Cup of Nations. Mekura yura marare lelero kai puo na oro duga gera loben ke doragi nyago migin durregi ne bano mo ngama badi sabu ke basiage doy ke bangarda sinni ndoga wasena tu aulo aramana yedare suswa edawara ajogo joga suswa emersai ana bofulo elebienga yelongana le suswa arara upload for sale endemir mino sandra wasena ano mo ngada genyo sena ne duginda roltire ni haji go siage ne zonkole ni woganage ora bebe pang nelio ya jebangengede tininyen denye menya nyugor gali na menya nyugomboka para ge pinya tinuo ni morori ankara ke morori kake nesugo moyari ndo sesen na nenjemba enyoito madara mare sholdongana langa Jennifer Nerenge pasa leo sitoke hapo okay ashole ngole supeo ezo show arane ngera na boroshoge ana ngera soya no gule gumo konna na ore beru ebonwa maisha ni safari ndefu nona ngoyam ora ge beru bini ngwegera abun oro lonyor osho mena kona bulewa ininga raro jangoshoge kingeregera ngoshoge jangara yo kuna rogini shidai konna naira nyelo babanga ngidi oya mari nige bai gai kibuo kalo shoge ndobe erisho ngimegnara lo baba erisho lo ngoro nere netwema pegirum great teachings mighty man of God iroriye ilda shalamero domonye okay enyo romarasu onna nari ni joni nyaga yewangari enolo na baki nere wangari ni yew kanyo meda ngete eraba shembengi na rianga gwembengi na town oni go yorongane lankai eraba wangara na nena usiache kumwabudu Mungu begi shugo ginate maru shugo ginotate maru shugo ginorade mede mbengi na ine gwangete enna na ore bibi ngeti kita ne merel dawe rar ngeti kita moshit ore interest enye na mero lungane likidung ushuru aje meshida araba ya sato monare yanga kenya merama yana tanka imeshon tanka yomo do ribon tanka ida no longore mbangirare no longe juma tano meshon tanka yela po Samson Sironga narare ndo bogena nkai meshon tanka yomo tankarne nkai papa wenka yengera yoldo senyade
Mari Chipata. Ya, kesipa ajo ninye emeloni ormasai. Enchipai TV ninye emeloni ormasai nikitii Enasirie taata tenolong nikiata enkoropi. Aha. Enkoropi Enasirie. Tunasonga mbele. Mheshimiwa. Yes. Incho tado hiyo kurusa matejo ye mheshimiwa. Aishorua pi nairuko ara toltaulai na kaningita ajo kara. Very good. Bas. Lele taa mheshimiwa Julius ole Kuyioni. Kainyo itoningo. Na kainyo nikituputuo pishomo ing'oru olorika neme ninye olorika neng'asa aaku eeta two coincident. Yes. Coincident edukuya neng'asa aaku olorika loota immediate boss lino. Yes. Neeku tanaa kelo metabaiki okutu nikincho Enkai naa keeku orkitok lino libayie ng'ole ninye intayio. Kesipa. Number 2 nelotu aaku olorika naa ajo sinanu naa le Senate neme olapa naa labda napa lobayieki apa na amu kumbe ore apa pikining iyiok isapipieti nakata agira ai-confirm ajo kesipa apa ajo iji apa ping'oru olorika le Narok North. Kesipa. Ainyoo nikituputuo pilotu aing'oru olorika nilotu aing'oru olorika le Senate. Ore entoki edukuya naatuputuo olosho onyamal. Naa kang'as ajo tanaa nai keeta olorika oitololong Kajiado o Narok o Samburu o Rendile na enara dia ilashomo. Enara dia ilashomo. Atejo aing'or kenyamal irmaasai tenkumoin. Nadol ajo eyieuni tena rishata nikitum erikore na ore pee ening emion ele maasani nikitoning'o siyiok. Neeku aikilikuanaki oleng na kikilikuanata iltung'anak kumok ajo kanyoo doi paa olorika le Senate pee me MCA. Na naijibu ajo ore oshi oltome keini ake oltome. Meini oltome neng'asa aaku enkitejo nitoki aaku orkonoi ji peeku oloitiko peelo aaku keini ake oltome. Neeku ore ena duata ai naa enduata sapuk enkirukoto. Naa ore ena duata naa etupukuo tina level. Ore entoki naaturumo amu tanaa olorika apa iyieu enaata aing'oru olorika laa lenkiti ng'ueji lenkiti kutotos naa naidim aitoria. Kake agira aing'oru ololosho pookin telulung'ata peyie atumoki aitutumo natumoki atolimu nena naagira aimaa nanap olola lelelo lemeidim aate. Naa ore entoki nabo naibala olalashe lai kitii enkop naa ore pee ira matejo tenkitanyanyukoto tanaa ira orkarsisi naa iyie ake eramati irkarsisi ake eramati naa irkarsisi ake taata ishori ata doi ninye basari. Eric na iyiolo yie indim ainepu taata kibung'i orkarsis oota taadii enkidimata nishori basari oonkalusuni 50. Ore oladuo aisinani nemetum naa teninoto nishori nkeuni. Neeku ing'ae ooku oltoilo lelelo leitu eeku loopai lenye larikok netu eeku laitoria tedikae. Kagira ajo paaku ilo toilo toormaasai. Yes. Kayieu naaku oltoilo lekuldo lemeidim ate, kayieu naaku oltoilo leilo tung'ani lemeyiolo papai lenye tedikae. Amu ore sinye apa meeta oltung'ani oyiolo. Kake ashe amu orministai apa ninye tilo porro lenye looseuri amu olopolos orkiteng. Neeku sidai apa sinye ina ministry enye naa kaisilig ake ajo kitobirayie. Naa ainepua papa naisho Enkai enashe amu eton eishu naa kaagira autaa naikok nemeduo aiterua ainepua nanu iltieki otoiwuo ninye. Neeku ore duo ena siai erikore namatemita. Ore siai kai doi etiu ele osho lang laa ore oltung'ani pookin oti ojo keeta enduata neoshi endukuya. Kayieu naikilikuan amaa dii enkitoo amu kepuo iloong'ae dii eng'uikini kuna kishu. Toning'o taa. Neeku magira adumunye amu orkitok lai ng'ole ledama. Ore katudumunye amu kaata enduata. Kaning'ito ajo ebaiki naa kabaikinoyie alang ninye. Yes. Nelotu taa eng'ueji taa nindipie ajo sinanu naa piilo aitereu. Yes. Olotii tenakata. Yes. Mheshimiwa ajo sinanu naa Senator Ledama Ole Kina. Idoli anaa eeta gaps ajo sinanu naa etu itabaya. Yes. Amu meeta dii eninko piilo ajing olorika aitayu oltung'ani yes. loitobirayie esiai. Kesipa. Idoli anaa keeta naadii naata laikino aitabai naisha naaji nitabaya amu esidai naa sinye teneyiolou irmaasai ajo ore orsenetai naa neme orgavanai.
Kesipa. Na eninya naji ngira introduce na dikata to nekikwa ngobwenge kwa benkare. Yes. Ajo keeta sinye responsibility enyenak aore nabo inana na entoki naji oversight. Yes. Aore ropiani pookin ako county na ninye loduaya ajo shomoki apik inkirishat na sinanu na naishia. Idola na ore na pingira ajingu ayo nijoki ninye ole aomon ajo nyaaki njoge manyaki aitabaya lo shenisha ketii nitu itabaya. Ore na dukuya ore enkilepata nemeomonuni. Metii enkoloni ulokino oltung'ani otii enkitoria ajo kinyaaki njoge mikinchaki. Ore doi peejing'u Daudi naa kipang'a doi Sauli toonkeek naagoli. Kajoito nji kagira ajing'u amu enkipototo ai atoning'o mee endenye enai nanu aning'ito najito ena erishata. Neeku ore amu ena erishata na kipototo ai nanu aning'ito naagira ajo kitudumunye tawang'a amu eewuo ewang'ani ino. Ore eniare merip aikata oripie olakwa nkishu. Kagira nanu ajo mikidol tele arikoni tiatua nkishu ninye likai. Neeku ore amu ilo orika agira aing'oru kajito keyieu naaji irmaasai osenetai laa ore Jumaa netii ang' naa enkang' nabau pooki ng'ae. Toning'o kayieu naaji naa ore peishere netii ele arikoni tenebo oltung'anak. Kayieu naaji neme TV ake adoliki enaa ena. Kayieu naaji naa kaadoli taisere eewuo olameyu egira nkishu amuta nemanaa laduo arikok ayasesa ajo kai doi itaasi olosho. Amu ore tinakata kejito kegira KMC ainyang'u nkishu. Kalo riki egira aitumia. Toning'o taa kama amu lelo olameyu eewuo kakwa mitigation kakwa baa kigira aiguanare yiok. Neeku kajito nanu etalamaki ele osho lang'. Ore sii ai in terms of accountability etijing'ua taata oloanyiti ledama larin 5. Metii aitoki nikitodua naake ninye ng'ejuk nayawua ninye nemetii apa. Neeku tenemetii apa erikore peejing'u ledama neton ake metii otinakata. Olchekut. Nija petejo ninye keon anaa paajito nanu asha. Naa yiolo ajo meeta oltung'ani odol midol emarmalisho ino, midol enkideket araki enkiushuush ino, meeta oltung'ani lemejo nanu isul. Kake kajito nanu tanaishori amu ore ng'ole atii redio naa Nairobi ng'ole aasiore tene. Naa ore nanu ore tiatua ewiki maata ewiki namalaa nkatitin uni. Meetai eji kanyor ang' oleng. Ore paadamu nanu nkishu taadii ake tesipata naa amu kanyor kaata special attachment. Kaimiss sii enoshi tonata natoni teipa oltasati ajo nejia kalo imayie ninosuni lomon. Kagira aimiss olarikoni laijo lentimama oidim aeu ang' pooki Jumaa nejo kayieu ormorua lenkutuk entim. Kayieu lenkipai taisere. Kayieu lesusua idia olong'. Nilotu amu ore erikore naa ore piidolu Eric nijo yie imahitaji eeta. By the way naa kayieu naomon larikok. Maisenaki irmaasai. Emikintoki dii ailany amu keeta kulikae laa ore nye pinepu te hoteli nikijoki ng'ae likitiakaki ene. Naa hoteli taadii ake ene public. Neeku kaning'ito nanu ajo tanatum naaji ena rishata naa kaabaiki kokonyokie naa ekiguanare mbaa olosho kitoni pookin naa ekiguanare sii tiabori euriata olaitoriani. Amu etejo Biblia ore euriata olaitoriani naa ninye enkiterunoto eng'eno. Ore doi saai si olosho naa kenyamal. Ore saai piilo siasa saai kitoni tene. Ore moro naatai. Ore enkiba naatai. Etaa keji ake ore ele naa olorgilata oje. Nejo kulo ore ele lorgilata lang' naa ninye osidai. Nejo elde lang' osidai. Nejo ore ole Muntet naa ninye kaja. Neeku ore saai siasa natii naa kayieu naomon irmaasai. Ore kiomonu kura ematodol peemerrikini yiok. Amu eton ake kira laputak. Eton ake kira osotua. Eton ake kira olosho. Naa ore baada olapaitin 7 keishunye siasa kake keleku olosho. Neeku ina naaji aomon nanu ajoki ematadamuna. Neeku kagira ake nanu aing'oru olorika terisioroto enkipototo ai, terisioroto onadolita. Ore saai melelek etii ena TV. Magira ajoki shomo tudumunye. Kake meeta enegol anaa ene. Tejo inyoo? Eneng'ueji naadii esotokino lele dii oleng' otii osotokino ntaarifani pookin. Keji ake shirita duo lerusiai. Shirita duo loonkareta. Egira akweni loonkorkoti. Teneng'uei itum ilomon pookin. Naa iton ake. Naa ore peeku ormwandishi loolomon aaku mwandishi wa habari nintoki airuk Enkai
na inyamalu amu ekibaiki naa kuna sipat pookin niyiolo yie aitoki esipata neeku ina naagira arumu kaata ina duata ajo ore kiduaya mbaa olosho Kenya nalulung'a matoduai mbaa olosho lormaasai matoduai enyamali naata amu meeta entoki naibelekenye naa kayieu nai naomonu ajo ore ejing'u orgavanai ng'ejuk amu kipang'ita orgavanai loolarin 10 ore orgavanai ojing'u najing'u osenetai ng'ejuk oji Julius naa kaata enkirukoto ajo kibelekeny Enkai iltung'anak indamunot ore oshi enkuku olapa lesiet naa kesidanu nayieu nalimu embaye nabo pole torusa lino ore enking'orunoto esiasa neme enkirukoto etung'uayioki ore ng'ole te parish aing'ua parish naji Ngareta nanu ng'ole olalikioroni nanu chama lorpayiani le Kama Kenya Anglican Men Association osaai atonte toning'o taa naa kara asha ore ng'ole kiata entumo naa yiok oipanga niking'amu lomon nikijuti lorikan kayiolo ajo ore olapa lesiet eton ake atii crusade naliki Enkai omeu namakuru namaduaki enkurruna amu eimaka Paulo peekindip ineng'ueji tooroma nematua edukuya orkerenket le 16 nejo namaduaki enkurruna elerorei lenkai nejo amu ninye engolon nayau enjeunoto. Yes my brother. Thank you so much. Ore kigira aiko nejia Yes. kigira ajo pekipuo ajo sinanu naa aidip ina rishata Yes. Kainyoo ena Mheshimiwa Julius Ole Kuyioni nabo ashwari nijo ore metabaiki okutot naisho Enkai elorika Yes. mudipa taa atolimu ajo kainyoo nikipoto Kesipa. ajo sinanu naa nana nyamalitin nabo ware nitoduaka olosho ama taata kigira aikunari nejia nijo kaa dae nabo ena ashwari na ore metabaiki okutuk ntarikini 9 olapa lesiet Yes. nelekile Enkai aisho elorika Yes. naa ilo aitaas olosho lang lormaasai pekintoki adal ena clip naa inoolong tenikincho Enkai. Amen. Ore entoki nabo naas amu kaata nkuti naas kake ore entoki edukuya naas nang'as aibung'ie erikore natii metaa tenaa kormaasani gavanai netumo osenetai netumo orbungei le Narok North o Narok East o Narok West o Narok South o Transmara nikiponu atoni aiguana ajo kaji ikoni olosho. Neeku ore entoki edukuya olee kairuk Enkai ajo kaaku obo oitadoyio keon peekitumo aaku entoki nabo. Ore sii entoki yare kaaku oltung'ani obo laa kanyok ajo ore tolapa natabaiki ake ninye constituency are ana uni amu ketii ng'ueitin naa ketii orbaribara otu apa naing'or budget igeroki ajo ore tele ari naa kepiki ele baribara kake mebaiki ine. Katii sii obo ojing orkerei le dukuya ajo ama Mao amu kepukunye endaa sapuk ama dii ushuru napuku te Mao naa keoshi entumo tolokurto neji ore revenue enakop naa milioni enasiana neeku ore tekuna milioni kainyoo etushukoki aaretie ntae toning'o kamaa tormelili kebaa endaa natupukuo kamaa te Transmara orkikua ama ele kikua otupukuo banji kainyoo doi amu kedung'u county revenue sapuk kainyoo nashukokino ele mwananchi peetumoki ashomo atareto ama laleta lang loonkishu naipot governor ebaiki naa ole Muntet ara Muntet ama dii amu lolo laleta lang loonkishu kainyoo dii pemikiata ildiipi loonkishu nikigira aitayu ena revenue nabanji kainyoo dii peekidung'ito ena revenue nabanji kuna ropiyiani ekodi naa ore laleta lang loonkishu naa loonkeek laa ore peekwet enker nipang tidialo ainyoo matushukunye maing'urai ajo eyawuaki taata entoki naji municipality matotoni o county ajo ama dii ena municipality kenkarna ake amu ore municipality netii ropiyiani naagira aapuonu ama kuna ropiyiani kegira dii abau toning'o kayieu nanu erikore naa mee TV akairo nemete bunge ore paagiroo satellite le Suswa adung'unye enkutuk kayieu naa kairo tene naa kairo sii dei teidie amu aing'ai dii aure atodua oshi mawaita mfano orbungei lemurua dikira Mheshimiwa Ng'eno kepi oladuo tung'ani irorita tenkop enye amu ore mpijan enye naa iltung'anak lenye kainyoo dii orng'ash laata aata Enkai naata olosho lang nyoo orng'ash duo laata neeku ore tenanu amu ebaiki taa ake duo ene meyioloroi kiruko Yesu kake egira lewa abaya kake melapa lojo kang'asa piki Yesu kando mepiki ati ake apa ilong oltung'ani obo
nalo safari naajoki nikinya taa lomon naajoki weni pastor najoki nimeokoka kanyor Yesu kanyor olairoria naajoki nara nabo ake inyala naajoki ene Yesu najoki ore pintoki aimaki Yesu tene yiolo ning'asie oltung'ani najoki ore ake pikintoki amuru toombaa Yesu mingilia elon tenakop. Mheshimiwa Julius. Yes. Kigira aidip ina rishata. Ore kila erikore isulaki taata ena e Kenya naa ore esajata sapuk olorere naa keeta naajo sinanu pilo aiteru engari. Yes, engari najing naaya aitabaya netii oltung'ani lojo kalo nanu openy. Yes. Mayieu nanu enkampuni. Yes. Ajo sinanu naa pilo aiteru. Yes. Kake ore iltung'anak kumok esajata sapuk oltung'anak naa iltung'anak logira aitumia engari. Yes. Ajo sinanu pilo aiteru. Yes. Kaa gari egira Mheshimiwa Julius Kuyioni aitumia alotie ajo sinanu naa pilo aiteru pikiyiolou ajo sinanu amu eng'as aaku keeta mbaa are. Ebaiki nemeeta irmaasai emafundisho sidai ena siai engari. Nekilo naa shingine ore peeku itii engari naje. Kesipa. Ai neji baasi. Kesipa. Naa kelo saa ingine naa teneji nejia naa kidimayu nesipa penkare ore structures ashu irkerreti lootusujayie ng'ole ina gari nebaiki ng'ole netii ewueji etii enaterito irmaasai etii eniterito irmaasai sinanu itegemea taa o perception oitegemea nkiasin naataasa. Yes. Neeku kaa gari peekitumoki atushukokinoto ine kaa gari ingira alotie ingira alopeny anaa ingira aitumia engari. Ashe oleng amu ore taa engari najito Eric naa orkioma le siasa. Naa ore te Kenya naa kiata irkiomani kumok ebaiki apa enapa kibelekenyata e 92. Neeku kiata intomoni isiet okuni. Yes. Kake ore ng'ole loshomo through ena ng'ole toki IEBC naa ntomoni isiet waare. Yes. Neeku ore enedukuya ore tiatua kulo ntomoni isiet aare kulo 82 kuna garin 82 naa ore enoormaasai naa nabo ole Kiyaki. Emesipa? Mama jonye ketii list amu register kita na kenyaka active I don't know. Ebaiki naa esho mayasiuma ajo metii. Mayasiuma ebaiki netii nebaiki nemetii. Ore nanu aton tene atudumunye oshi ore paing'oru olorika naosh ore orkiu le dukuya lataasa naa olalai oltau lai. Naosh ilo kiu naa ninye otoodoro. Nening'okino oltau lai ondamunot ainei paalo. Napuku naliki entomononi ai nanyor. Kanyor nanu ormarei lai oleng. Nainosie lomon nenyorraa. Napuku tentomononi nabaiki yeyio o papai nenyorraa. Nabaiki ormarei le Kuyioni nenyorraa. Nabaiki sasa emurua nenyorraa. Nikiponu atoni tesiai orkiomani. Ore peekitoni tena siai orkiomani nikigelu apa irkiomani najoki iltung'anak torkiu naisho nanu metaa free. Nanu taa aisho amu meeta orkioma le Kuyioni nemeeta olo le Muntet meetai naa ijio ake hoteli ore piilo hoteli enikiraposh ng'oru wenatum mahitaji ormarei lino nipuopuo esapari inyi. Eji nanu nikingwana neoro orkiu katitin uni. Nejo iltasati oye maape kanu amu isidai apa ilo kioma le Moi ning'ito taa. Nejo kulikae maape UDA. Nejo kulikae maape ODM. Orkiu taa ilo. Nikingwana torkiu nikireu. Neji areu mpointi neleku irkiomani aare. Neji mepuoi kanu amu kirobi. Iyiolo naa dii irmaasai ajo enkiti ng'uei at least nitukutukoi enyor. Neji kirobi. Kai kias maape orkioma le ODM ana UDA. Amu ore nanu kara nanu le Kuyioni. Naa ore torkiu lasuja laini naa ketii irkiomani muj. Kake neji kai kias nikidumunye. Nikiponu Nairobi tene. Ore peekiponu Nairobi nikiponu apuo kigira aing'oru orkioma le ODM. Nikiponu omaape headquarter. Ore peekipuo nikitumore orpayiani kumok layiolo apa Prime Minister Raila oduo laa PA lenyenak. Nikitoni anya lomon. Naaboloki kulo tung'anak isipat kumok. Ore esipata edukuya naa tiakaki ore peemiata ropiyiani ekutosha naa penyo nitum ticket amu ikumok cartels neeku penyo nitum ticket. Najoki ilo lewa paa kaas ore lelo latabaikia naa ipotunye ropiyiani esiana naje.
naaji ipotunye maata amu ikumok nabo ama naaji inyang'ua ticket namaata irmaasai keeku nyaasita. Number 2 oyie kaa kias naajokini ore nikinko ketii lomon taa kulo laa ore pikisuja naa lomon otii kulo malesha atajiwuo doi nikidumunye olewa nikisuja ewiki nalulung'a omaatiaki obo kayieu naaret. Ore tenewueji ore ake peelo aaku mira oltung'ani sapuk oota enkarna penyo nitum ticket ele kioma. Naetiki example naajoki ore Narok County kanyoo paa orbungei obo kiata tiatua irbungei ile. Swali taa naikilikuanaki. Naa orpayian taa laa ninche lopeny orkioma obo loorkituak laikilikuan. Naajoki matorikoki Musalia Mudavadi. Najoki ore eitu kirikoki ntoo matushukokino ilewa. Najo ashukokino lewa. Naajokini najo alo aikilikuan kuna naikilikuanaki olee naamiri. Ore paamiri nikiguana paakaa. Nikijo aiguana niking'oru irbungei nikitum irbungei ong'uan loormaasai. Eeto ore ninko amu tanaa kenkata inena ketii likae kioma otii ene. Nejo kulo payiani lemisai kai kinko maapi well nikipuo. Ore peekipuo neng'amari iyiok. Ore peeng'amari iyiok nikishuko kitii ground. Nemikiata enyamali elikae tung'ani ekiomonu kura natii orkioma le UDA. Ninye atii empolos. Yes. Why UDA? Atii UDA. Eningi taa naa iyata yie mbaa nijo pintabaya olosho naielewana wena chama e UDA ama enchama e UDA nishomo aibung'are iningi taa naa ore tiatua manifestation ashu tombaa naagira arrumoo olosho naa indim ningarantii iyiok ajo ore mbaa naagira arrumoo ina chama natii atua ashu ina gari natii atua amu ebaiki naaji nejo likae tung'ani tanaa ira ng'ole oltung'ani liyieu nilotu enoshi naa najo lakilini kimborr inkaik kesipa nkaik kira sidain inkaik na probably anata yewuo ng'ole labda tolorika ilewuo itashe independent amu karibu tinijo aing'or kulo kiomani eeta usito pookin naa chafui pookin meeta sii duo ebaiki duo nimikiata olora mia kwa mia anaa eningira aimaki nimikiata olormaasai in the first place ajo sii nanu bila ana na ene musho ainyo ng'ole petu ole Kuyioni ala aifufua enapa shama najo sii nanu bila aitereu ole Kiyaki tanaa oltung'ani ng'ole logira ilioni ilepunye ena siai najo sii nanu naa olosho. Ore enedukuya mara ormakanikai loorkiomani. Neeku mang'as alo aifufua orkioma le likae tung'ani. Ore eniare eigero olang'eni obo nelotu enkardasi naiborr nedumu ake bairo nikonji. Nepik dot nelotu ajoki iltung'anak nyoo idolita taata. Ore iltung'anak kumok nejo ena dot adolta. Kake nejo oltung'ani obo kadolta enkardasi naiborr. Naa ninye otisipa. Iyata siyie esipata piidol entorroni orkioma anaa esidano. Iyata haki demokrasia. Kake ore enabayie te pookin ainyoo doi peemekipal etu kijo mikiwosh taata kura matejo te constituency e Narok East maishoo ODM eeku orbungei lang'. Metii too oltung'ani. Kidimayu peerikoo orkioma county metii oltung'ani lojing ilo kioma. Oltung'ani amu oltung'ani oshukunye aasisho. Ekigira aibung'. Etijing'a oshi ole kinda te Jubilee 2013. Netii ole ntimama orkirotet loormaasai ODM ele kioma. Keishinda ole kinda ana kitu. Peejing'a ole kinda ketu eshukunye aramat iltung'anak lenye. Kesipa dii enaa mesipa. Ama amu eewuo ainyoo amu olayioni apa oota yitipa Narok North. Kigira airo context kwa mfano Ore saa hii peekiro idimayu niwuang'a kulo kiomani taisere. Eetai dii apa noo Rainbow, eetai apa noo KANU, ore apa nakata naa ore peemitii KANU naa mikiatai. Keetai taata iltung'anak ooji KANU naisomesha ana olarikoni apa otii inakata. Ore saa hii ena kila naishopito netiu enaa orkioma. Ore ena naa enkila. Number 2 atonyorrayie nanu orkioma le UDA tenkaraki kisho irbarnot nafasi. Amu ashomo elde nitu etum nafasi. Naa tanaa ajokini ketii nafasi tanaa tiaki apa ketii kake ore saa hii atijing'a ewueji naa kening'i enduata ai. Atijing'a ewueji namaajokini tang'asa shomo ng'oru oleng'ania peekilotu aariku. Ore dii enduata nanoto
itu dii kitum kirerende migira kwaya pee kitum ina duata nanu naa kajito tanatum saai ilo orika naa olosho lang aramati naa ele kioma le UDA aimu mee independent ainyo ore independent neeta sininye enkitanapat enyenak ore independent naa ikitii enjoliek amu tinilo Kenya bunge nagira alimu nintasha yie kopeny neeku teniata ninye agenda nijo pee imieki olosho naa keeku ake naa ore tenanu ore ena siai orkiomani naa entoki naji ubinafsi ake ina ore sahi paara nanu olchembe nalo aturishore neeku ore piinyang'u iyie olchembe lino naajoki mee entorroni iyata ilo shembe ng'ura iltung'anak otii irkiomani nidol ajo kaji etii telelo kiomani nepu ajo etii oltung'ani orkioma amu igerokoki enkerai enye etii oltung'ani orkioma amu keyioloro olopeny orkioma meji amu olormaasai kalo kioma mishira ajo sinanu piilo aitereu enkaji naje kalo dii opono hakuna ore ina naa enkiti narrative ake oltung'anak naajo pee mileage ninche egira aing'oru nemetorrono amu adol ajo etii obo logira aikilikwanu ajo neme nomination mheshimiwa Olekina eituria labda te ODM peitu mpasu ticket ya ODM itu aureyu namaureyu amu itinikietuo ninye ng'ole nikipuo nomination aishinda ledama kolia loosho doi painyo nitu najo nchere ore oltung'ani pookin oing'oru olorika neme olarrabal adol iltung'anak ajo ore peeji kedumunye ole Muntet le Kuyioni ore likisujita nibaroyio kulo enduata ake neeku ore ina naa mesipa amu maure amu kaatagoro doi ama saai keewuo aya olchamba lai ledama itu neeku ore saai tenanu itu aure ina nomination kake atiakaki metii enkoitoi neeku ore amu metii enkoitoi namalo enabayie ore tolapa le ong'uan akeyie karibu kutoka ntarikini 25 mpaka nelo akeyie musho ilo apa yes naa kepuoi aata nominations ajo sinanu naa orkiomani yes ebaiki naa ore tenakata kijita kulo nikiata iltung'anak more than one yes lorkioma le UDA yes logira aing'oru olorika le Senate kesipa nebaiki ake nejito sapi PAT ebaiki neponari anaa enajito sapi PAT ebaiki neton ake ponari etii loitoki aipang'u kesipa ama metabaiki okutuk tenelo naa nelotu aaku kinoto nominations metabaiki okutuk yes matejo naaji endahoto naa amu tinichinda naadi na inchinda kesipa kama endahoto ya kushindwa yes maana tenelo neeku kinchinda ake te nomination ila aisupport ajo sinanu piilo aitereu oltung'ani lenchama e UDA anaa igira anaa ishukokino ajo sinanu piilo aitereu isidai ina swali ninkilikuanu kake ejo lomoni lenkai nejo ore toondamunot mataalewa meishia nidamu embatatai ore embatatai tinigira adamu naa ninye nikimpang'aki neeku kayiolo nanu ajo kaishinda amu nija kejo di Biblia ore toondamunot mataalewa ore enapa olong peelo Daudi aar Goliath nitu ejokini odi ake kitaraki etejo ake ore tenkarna Enkai kaloito amirisho ore dio nanu osinka lenkai aatijing'i kaata enkirukoto naa kayiolo ajo ore amu lenkai kulo tung'anak naa katum ele orika kagira aishinda neeku etu adamune naa ore ilo sagam ekilang tenikibaiki oreyiet kidim aing'ura tenaa kiata irkiliku amu adol ajo kiata irkiliku kumok oleng kesipa eruhusuki ake laing'urak le Enchipai TV maisuma irkiliku arashu okuni amu aisumusuma naaji irkulikae agira naaji ake alenoo irkulikae logira aikilikwanu naa kigira apuo dukuya ajo sinanu naa iroroki olomoni osinka lenkai Julius ole Kuyioni amen atang'amua according to him tayari umepata hiyo kiti atang'amua tenkirukoto weka Mungu mbele pili uko na maombi sana Peter Lemakani from Doldo Laikipia Doldo to Laikipia tende Doldo Laikipia no ala mai sawa somo dukuya okay Julius ole maita yejito ninye songa mbele lakini meng'oreta naa kiata oloota enkikilikwanata ama kuna ropiyiani naajo Honorable Kuyioni meeta te ODM
ketumite UDA. I don't know what it is. Etu naaji ibung swali akaata apa entoki naatiaki ore naaji paitum ena toki nikinchooyie ticket kake atejo alo endaalo kitejoki ake free and fair nomination neji meeta oltung'ani liimu tene tayiolo akeyie enkopis orkioma jipange. Yes. Hello Enchipai TV, Samuel Kasi kutoka Ewaso Onkidongi. Show iko poa sana, atumito ndai loud and clear najoki osingale ngai mekincho enkai nana nitasayua. Amen. Orkerembe jitojo nani ila isomo orkerembe ndomoni napishana umiet. Amen. 75. Thank you. Amen. Kete maigoreta na kaisomo orkiliko yobo ashwari lobaye. Jito sininye morning Enchipai TV, I'm getting you live from Kajiado. God bless you. Your dress code is perfect today. Ala, sawa. Itukuse ole. Itukuse ore do ninye. Kako oshiake. Lazima ye. Kajo yake. Anyway, I don't know. Alex Kalege imwa ninye suswa. Nimepata good ideas ya mheshimiwa Kuyioni kura kwake. Ashe. Ashe oleng. Itori wagidi aushukura. Ashe. Neja de konari. Neja konari. Loroki ole Kuyioni mwambie asha pita tayari. Ashe. Ni Josh from Kajiado. Ashe oleng. Ashe. Yeah. Loroki na ilobaya ni jogi itapongori pi alo UDA anyway. Duata sinye. Duata naisidain induat na kayieu ake najoki iltung'anak matonyorai enkop enayia. Ore peelotunye likae tung'ani taxi, elotunye likae orkurusa, metii dii orkioma oiulunye aret iltung'anak. Iltauja loolewa loonkera inyi ninche ake oret intae. Ore nena engari ake nikitabaya. Engari, ore duo engari naayawua Nairobi, metii saai ene, nemirorita. Aarorikine ninye mpaka namba. Midamana lopile. Naa neji ikununo ata irkiomani le siasa. Eminche ake elej, amu ore entoki nalejita irmaasai naaji ake uni. Ekilej orkioma, nikimitiki idol olarikoni oishia. Ekilej orgilata, nikimitiki idol olarikoni oishia. Ekiata esiai oonkajijik. Very dangerous. Naa kajo ore ele naa olooloitai, ore ele naa oloosiria, ore ele naa oloorpurko, loorkeek onyokie ele. Ore tedukuya Enkai, ore ina peepeen oonkajijik kutitik juu nyoo sapukin, ore ina naa emodai wenkiminata. Enapa olong temarmalisho Tower of Babel. Na olong dii oshi egira iltung'anak ajo apuo abaiki Enkai ishoruaki kuna kutukie pookin nikintoki yiok aaponu aor. Kayieu nasayie olosho lai. Ore anaa enasira Biblia nabo tenkutuk ormaasai, mataake olosho obo. Amu inakata ake tenikipoito. Meeta olosho superior alang' olikae. Hakuna, ore tenanu meetae. Ore olosho superior alang' olikae naa ilo osho onyorra. Ayiolo ajo kaa comment iyata tina siai amu in fact kidolta egira ailepu taata toonkauntini ang' pookin ormaasai. Kegira ailepu naa kayieu ake naomon intae. In fact ata entumo ng'ole nitii Jumamosi. Yes. Tenijo aing'or nena videoi. Yes. Amu kebore atua Enchipai TV. Kesipa. Nining ake anaa kegira ailepu ina nyamali oloshon oonkajijik. Kaata ina comment naa kayieu ake naomon intae. Ore tesipata Enkai ake naishoru olarikoni. Naa tenikintodolu ajo ekindim aitayu olarikoni naa keiwuang'a Enkai nisho yiok mitiki yiok irmaniman laa kinosu ake intae. Ore naaji tenanu ematipik kuna tokitin kando. Tayiolo ajo ore nkolong'i niata tenakop naa nena nias isupati. Neeku ata sii atodua apa elong ake mbaa kumok naapoito dukuya naaji losupuko kulo, lorpurkel kulo, neji kulo sinyat, kulo lemesinya, kulo loloshoje. Ematapal, kayieu naa naomon ntae ajoki emaibung'i olosho. Nayieu sii naomon iyie oloing'urani leNchipai TV. Ore igira ashipakino Enkai, matayiolo entoki nabo. Ore peishunye nkolong'i inonok tenakop, mingil aikata ashukunye. Neeku taasa supati. Ematonyorrai enkata nikitii aji belekenye, neekira olosho obo, nikira county nabo, mataa tenebo. Yes. Thank you so much. Yes. Kigira taa aidip ina rishata amu adol ajo eshomo yiok erishata katukul. Kesipa. Kayieu peekidip ina rishata. Morning Enchipai TV salimia mheshimiwa Nilea Kisaika from Narok, mwambie uko na kura. Amen. 20 kutoka familia yetu. Atang'amu. Amen. Yana di agent eloidipa tiari ata kegira aing'oru. Ore olairukoni pookin tejo naa kees irmalaika esiai teniaba ino. Ore piing'uraa Ibrania matwe dukuya naa idol imbaa naagut. Yes. Tiaki mheshimiwa tayari amu
ati Kiyaki mheshimiwa Honorable Kuyioni tayari amo oleluka tai lo atumore nomination ninosa siasa oleng okay ejito ninye nafikiri bege na oleluka ejito ninye nijitu moro mote siasa nebagi negira ninye passive ajo inosa oleluka kura siasa oleng na ore ina na eton dia ajito keosho iltung'anak enkukuo negelu enkai olaruko na ore oleluka nemormang'ati ndalai eduata nyake emirta neeku ore nanu oltung'ani mwili kigira akesha kayieu ake nalio ajo mekigira yiok aara kai kayiolo ake nanu ajo ora na enaning'ito oltau lai iye na kayiolo ake neeku sasa kaomono kiama isho le Kuyioni kura amo le dama amehongwa Joshua na ilo lojito ingwa na sieku ingwa oloshore suswa ikumuta kulo kileko mekura tumoki isoma lolo kileko pookin ake ndana maoni nina nafikiri wacha nimalize njo yok orori lino lobayie yes na kigira aidipinarishara nisula kinarata njo comment tata etaboloki aitoki face musho eosho dendungo tekura nikiata tenara county ngalusuni ntomoni naudo ana statistics naisholo bisaile IEBC yes yes ole sungulia masojita apa 99,000 yes votes yes na nemedungo tenara county inagira itarajia tenebo onge pandeni karibu ngalusuni 100 netu edumuni tenolo ngira aisho yok orori lino lobayie ore olomoni lai obayie ore peeku esiai endung'ote kura ematudung kura olosho lai na ematudung amu ninye eramatare naatai taata ematapal orbulabul lilo oldakikai obayie kiponu adung kura ematasieku adung kura tenkata sidai na ematudung amu ore olosho kitii yiok olosho laa kishirita ake ajo nikaja neetuoki matudung kura ore aibaye nai nabayie enaitaa na kagira aomon intai pookin njere ore kigira apuo enakukuo nikipoito kaomon olosho lai ajoki entapal emirata enkop amu ninye nagira aishirie nitanyamal iltung'anak na ibelekenye Kenya idurua oltung'ani litimiraka meeta nintoki aikona oladuo tung'ani neeku kaomonu ajo ematudung kura siyiok ana enadung'ito kulikae oshon nikitoni teseriani oltung'anak pookin kake matapal emirata enkulupuoni ore enabayie pi enyita matagolie eramatare enkiteng amu elotu enyamali ewuo ng'ole corona nisik ilashumba temara nelotu corona nelotu enyamali neembiasharani kake ore oltung'ani oota enkiteng nisurvive enyita maibung'a aramat inkishu enyita matonyorrata enyita enchooki kura olorika le Senate amu kayaki ntae enkibelekenyata terisioroto enkai natii atua ashe oleng thank you so much ashe oleng na mheshimiwa ashe oleng kijoki ashe oleng tenkaraki ne lotunoto niyieu thank you tenebo sininye orishata na nishomo aitenga tenkaraki pilotu na program ang tenolong TV nisulaki na program likitii Enasirie ashe atishipakino oleng Enasirie kasujita oshi kai nai na ketii irmaasai ene peegira adol imbaa nagira aikunari neeku atishipe najo pongezi amu kadol ajo ata ninye maswali inono na niai darasa kimayiana Enkai oleng thank you very much God bless you ashe oleng kimayiana Enkai oleng ashe safari sidai toki ashiko ashe oleng ashe oleng na olaing'urani le Enchipai TV le Enasirie tenolong taata nikijo enkolong ontarikini 17 kingira na ajo sinanu pilo aitereu aidipinarishata ena program ang enkakenya kiata duo mheshimiwa Julius ole Kuyioni logira ninye aing'oru olorika le Senate na itoningo na tenkutuk enye osiligi sapuk loota ajo ore metabaiki okutu tenelo alotu olari lonkalusuni are otikitam are la ninye lari likitii ntarikini naudo neta ninye osiligi ajo kelo ninye aya ilorika aidipie nanu neng'ueji ajo kintae empang'a kiata nkalusuni 90 onkurai nemedung'o tiatua olosho le Narok na ninye itumokiki ategelunye olarikoni labana oliyieu nigelulu agelu entaisere inyi aigelu maendeleo aigelu barabarani agelu enkisuma ajo sinanu pilo aitereu kiata nkalusuni nabaya karibu 100 onkurai netu onkipandeni netu edumuni te Narok County kiomonu olosho lang ajo enchom ajo sinanu na entudumu nana kipandeni nipuopuo adung kura nimitokiki aanyu enkolong emusho kiata nkalusuni nabaya
domoni isieto wa okuni naati olosho lorkejuodo kalusuni tikitamu karibu ware naati olosho losambur enchomento dumu ina kura amu entaiserang kingira ajo sinano na adu na ore ena enkiroroto nikiata olopisani le IBC na kesujari teneshomo apa aidurie ntokitin na kesujari kuna kimskit kito sujari iltung'anak oloidurra aidurie ntokitin neeku tinininga aka ajo etabaua tapasali shomo ajo sinano na tudungo tenkop pookin naba nenitii amu tanaa idurrinye apa nkishu ayau orkejuodo tanaa orkejuodo kitaaniki ina mashini tudungo nkareta tudungo oloropil amu kebaya me lazima bishuko oloropil bila adung ina kura najo metamayian tolaitoriani manototo enkolong metabaiki kintoki naapuo Kajiado East kintoki ayiolou naa sininye mbaa napoito dukuya esiasa tinaalo ineng'ueji tabaiki taata nanu tenolong kaji Eric Panai ole Muntet naishi okule. Egwera wesheta ore na Enchipai TV. Nena Enchipai TV natabawa oltireni lino kietuo ana oltoilo lino pekintalio nikintayolo biasharani inonok pookin naba na niasita biasharani oldukai linyi masana pasha nemiritata kelikiori pooki tiatua emisa Enchipai TV namba yesimu ormosori napshana nabo ile naudo. The 2021 Africa Cup of Nations kicks off this week. Senegal versus Zimbabwe. Morocco versus Ghana. Algeria versus Sierra Leone. Nigeria versus Egypt. Catch all 52 matches live and in HD on Star Times. Star Times, the home of the 2021 Africa Cup of Nations. Meukura yura marare lelero kai puo. Chibai TV, Mari Chipata. Anini dorkiyoyi sabu doriyon ngangop workiyoyi roshi longera guduti ishiri tangera wolo sholama imedi kirayu amera midonaleng ishira girango benye sidai na meritai yasina sabu gele ngolo na dawoja workiyoyi le megirayu ngoma na meritai ameshomoga salengulu koni komi keromba oyi dangalar bare para na wora na jiro tene keromba oyi kore la nyanga kanga na nyangene kidinere lewa benye mina buga nyage ingara ina bolo eromurage na koba me shomo no ginyawa nema yola jo kanya malenye nengop na mayana engom na tarbuso kumo boy roti yankai engom na mayana na iso marar kumo kumbe warengene nengo be mirieki ejo la ya baba na ero redinana yera engom sida ya bale ikunye yirungo ide ndo ibisitande engom emere la ya sunya komidi engom ngero yu emere
biana ngorgerembe yangam na bukhelo ngo kirmagi lengiru koro ere jengalo wara klay no saglem gulu koni emere raina ko ne nyangita loreren eme baladi ko am ke jol jare ralenye kage kai kenya ni nabiki sini nyobulu dana bobu baba lailanyo aye yo lailanyo desibagi no kaijeta iye baba layo yo ngumoro na ijorisho asolagi yo amengi kone nyina ema amu baba layo dumore lanyama kenya ngango nyanga magi yo imbisa ibe ya modengo Ore transmara yanko bosugo yankop na unor ki kwanera marinjon amugro gwangojit nengam na mayana nemela urkisrat ninyama nyasiria nema nyar mairanik nema nyar masayo jirwa sininkishu oranda boyanke ngasya emere raina kop ure kunda denyo kusi yangale kilitoris emere tarma sain nenyangita loreren nengam na mayana aisulo harma sain uyangoban sitai injungora na miritai emere randa iku injungora ngitonyake kanyabalinda sabe nuredeyo uyanga yosurra kiyage nginjiragiyo minjo ya ishari injungora ngitonyake sambu nay may jola rabal kagere ti dankai ay bongagi yogi nako mari kinendege naranguro sambu nagaro shara tene boloreren nengo benyesi dai nyeji maroru asherangara kenkai naranguro yesambu isambu reme tirage amera tamanda yankai amge rigwankai riboro nairobi kendai igeri gwangai ere roro na robolendai aganda tamake mimiri mini na kop yo la yo baba na ro rede nanu inyale rayam goban sida yabane yibulunye irugiro ide lo ibisi tanda goban emere raya sunya komidi yang goban yeroyu emere raya goban nyanga yandege goban Sanka yang kaba mayanat ninjairu shurudu ngirpo nanaraki mayanat ambe ayi mungkariak sidana irodo lwenkishui oren jalani nako eke mehel jambai sidalo hangkariak nebo mina senko long nairo garo la kariak oren kete naibugido jambai lor bulgel igeron medungo kake majagaro nalakwa ame jogi dolari kok yendu Kenya niki mujumu denko uimba balela nyor uye nyolaina nyor desi magindu kaijeta iye mabala yoru turo yengu moro na ijorisho taso lagi yeyo amengi kwane nyina ema amumba bala yoru mure ila nyanga te nyanga nkot nyanga magi yeyo mbisa ide ya mudengo Narok, Narok,